This past December, we lost one of the icons of the liberation struggle, Ubaba U7 Dube, who was known by a number of people, or many people, as Isocha Elipete Umtwana. There is a long story behind that, and also once in a while some controversies about that. Towards the 1980 elections, ZAPU had more like a logo, a campaign poster, which had a soldier carrying a kid. And the image became so popular for those who were followers of ZAPU. Years later, then there was an image that came out from the Zipra compilation of pictures by Zenzo Nkobi, and there was a soldier holding on to a baby. It turned out to be this man who was carrying a kid was one of the former liberation veterans, U7 Dube, owayevela Osabeni Kozimnyama. Fortunately, we had a chance to talk to him sometime last year, and unfortunately, we lost him before we could play this interview. During the trip to Plumtree, we also managed to talk to a young man who's now a councillor in Plumtree, who says he is the young man who was rescued by 7 Dube after there was a bombardment at one of the camps in Zambia. So in this program, we talked to Ubaba U7 and also Councillor Uchechuguza. I must say that Dube was a person who was not really talkative. He was a very reserved character, and we struggled a bit with the interview because he could not really open up to a lot of things. But I hope you are going to get something from this program, and it will be something enjoyable, but also we learn a lot about the war and its effects. Emoyeni yetu kwemganwami solo semoyeni ngakithi kuyamandla singethe emoyeni yetu kwakubuhlungu emoyeni ngakithi kuyamandla emoyeni yetu kwemganwami solo semoyeni ngakithi kuyamandla singethe emoyeni yetu kwakubuhlungu emoyeni ngakithi kuyamandla emoyeni yetu kwemganwami Namhla sisevillagini Osabeni lapho siyabe sikhuluma khona nobaba uDube. Baba uDube ngiyakubingelela. Yeah. Ungasitshela ngamafitshane ukuthi wena uzelwe ngawuphi umnyaka wena? Nango 44 khonapha. Uzelwe ngo-1944. Uzalelwa nga? Khonapha eSabeni. Yeah. Akusixoxele ngokukhula kwakho wena. Ube kunjani ngesikhathi ukhula? Hayi thina sikhule kusese-right. Kungaze kubele konke lokhu ngibangazwe konke lokhu. Lali senzani ngesikhathi likhula? Awusixoxele Dube abazukulu bayefuna bakwazi ukuthi wena wawuselusa inkomo, wafunda ngapha la ngapha, kwahamba njani? Usitshele ngempilo yakho nje usamncane. Impilo yami mina ngikhulele khonapha eSabeni. Ngiselisa izinkomo. Lo cingo lolongo okabili khona. Sichapha siyadle sikomo ngale. Sibuya lazo ngapha emadleleni nazo ngapha ekhaya. Ezombangazwe lezi wena udecide nini ukuthi usufuna ukuya empini? Ngama 76. Yeah. So akusitshele ke ukuthi ngesikhathi ide wathi wena usufuna ukuya empini kwahamba njani? Ufuna ukuya empini kwabuya amagorilla la babephambi kwethu. Sekuthi khona le madoda kulamuntu osalayo. Sasetshwaleni ngale bafika basibuthela khonapho. Khonale. So wena wangakazi usebenze lapho usempini? Sempini. Usempini wake wasebenza anyway kumbe wangakazi usebenza? Wangasebenza koTopas. Okay. So ngesikhathi uhamba empini wangasebenza? Hayi. Okay. Uyafika eBotswana sebekuthethe wa eBotswana wafika khona ngale wenzani ke kuhamba njani? Ngaphi? Usufikile eBotswana Yes, afika sa ku training center eNampundu.
lapho esafikela khona. Sasuka lapho saze siyazitraina ngaphi eCGT1 eKaunga Kwakuyiphi umnyaka lo? ngo-76. Yeah. Sutrainile lapha eKaunga uya ngaphi? Back to eZambia siya ngaphi koNkomo eZimbabwe House emahhovisini lapho esasigada khona amahhovisi. So wena wawutraine ulisotsha, wawungowe-intelligence, wawutraineni wena? Awe-intelligence babe ama-commanded eTondumiso Dabengo. Okay. So wena wawuyi-intelligence? Akusitshele kuthiwa khona kuZipra lapha i-training yeni yayinzima. Sixoxela nge-training nje abantu abangayanga empini lalisenzana ku-training lapho. Ya kwakugijinywa. Kwakungadlalwa. Ya. Suka lapha eNcelanga khona le. Gijima lesiya khona. Lo uthi uzama ukuthi uyalala phansi etshanini ngoba utshani babukhulu. Isicathulo siyakhala. Khona le. Uthi ukuthi ibhuni lizadlala lawe wena. Ibhuni liyabulala. So uqede i-training ngo-76? Yeah. Okay. Uyawacabanga abantu abayokutraina lapho ngoba watraina labo? Ngatraina labo. Yeah. Yeah. Ngobani ungasitshela? Omagwala. Ngapho ukomanda wayenguTimothy. Komanda wami. Ananias wayengu-chief of staff. So uhamba ukuyalinda eZimbabwe House ngawuphi umnyaka we? Uhamba ukuyalinda ngawuphi umnyaka eZimbabwe? Ngo-77. Okay. Kwakuthola kugcwele phela lapha eZimbabwe House kubuya abantu abachiyeneyo. Kuyini ongathi wena kwakuchaza kumbe izinto ezayenzakalayo ngesikhathi likhona lapha eZimbabwe House lilindile? Zichaza. Kwakungala ukuchaza ngoba sasishona sigadile. Sekwesibhoda. Uma ngena besifa nje sigadile khonapho. So uma ngene sifa wayeqale wadutshulwa esandleni ngamajaha eZipra. Yeah. Wena uyabazi ukuthi ngobani? Abantu bakhona. Sinasathola ngegwayi. Kuyi-King's Gate Madison emnyango wegedi. Kwase ucatshangela ukuthi yini? Sathi kula makhiwa phela ngabe azobhemela khona. Kusho ukuthi kwakungowe wayengabeZipra. So alizange libabambe? Hayi. So ubonani kwakubangwani? Kwakubangwani? Ukuthengisa. Wayethengisa lapha mbani? Nguye chief. Unikita. Indawo ucabanga ukuthi chief wayethengisa? Indawo ucabanga ukuthi chief wayehamba ukuthi uma-operation afika khona ezinatela utshwala. But wayehamba yini chief kuma-operation? Siyakusi-supply. But wayengumuntu phela wesabekayo uma ngena ohloniphekayo. Yeah. Umdala uNkomo wathi hayi kabake bayekuzwa khona ukuthi kunjani. Masikabahamba mina kangihambanga uhamba baye. Sike khona le wabeka imota la kanti mayini khona phana phambili. Tethe start lapha la biqhuphuka. Elochangana loSigogi. Okunye kwakusenzakala eZimbabwe House lapha kwakuyini? Hayi kwakungena nje bona ama-officers kuphela. Singazi khona ngalo ukuthi babekhuluma nje singakhe sikhuluma ngoba thina sasiyi-security. Kwakulesikhathi lapho ukuthi nxe abanye babe kulesikhathi lapho I think abafana beZipra abasuka ngapha bafika bafuna ukubamba abadala lapha bakidnap eZimbabwe House. I think usabacabanga. Ecabanga indaba yakho. Hayi kangicabangi. So kwakungalwiwa lapha eZimbabwe House kwakuthona ku right? Hayi kwaku right. Sasazokulwa lamakhiwa. Sebetshisa izimota. So useZimbabwe House kulesikhathi lapho kwabhonjwa khona ungasitshela ukuthi kuhamba njani? Kubhonjwa nginga. Kubhonjwa eZimbabwe House. Yikho ngitsho khona into kwalapha tatujula khona ngamakhiwa. Ungasitshela ukuthi day yakhona kwahamba njani? Iday yakhona kwakulomgwaqo la
ngale kwakule church. Bafika ke bamount-a ke ngale bachaya ibhazuka ke bachisa imota zonke lezana. Let's have a return fire. Sadinga. Kwaze kwathi omunye umama owayesebenza khona ngale kumaZambia. Wathi no, lapha mina ngiyasebenza kodwa ukupheka kwamanzi apheke ngendlela efanele. Kulamabhodi angakaphekwayo amanye amangala thina sibabili lobasa. Kanti amabhunu ayefikela kuyena lowo mlungu kwakufuyelwe ingulube. Right ke sesiya ngaphi? Khona kulwani mama siyalala eMboshi. Sibabone nampa sibili bayeza. Sibuye siye report no. Sibabonile isikhala sesibonile. Sakahamba ke salala eMboshi. Wayebuya. Khona la befika lokukhitha amabhaji. Siyakudla. Siqeda ukudla besiyanatha utshwala. Khonapho uthe besanatha utshwala fanele siwasamba wayesenze njengebhazuka. Sebegqoka kaBhudula. Eqeda ukudla babe siyayelokuzeni. Kwakunathwa lapha enkantini. Wasababamba sabuya la. Sasiyababulala ukhawundata hayi. Ababulawa kabazi kabafundanga ukudliva naye. Babethatha silo besiyemazweni. Bengu-8. Thina sibabophe ngewaya. Sasingala nsimbi phela. Kwazobhonjwa futhi FC lapha wawungaphi wena? Ngikhona kona FC. Wawulindile futhi? Ungasitshela futhi incident yakho. Ngafika mina ngangukhomanda we-security. Enthi mina madoda. Insoro zeni lezi yalibulisa ngamakhiwa lezi. Bathi akulakhiwe linjena lapho. Sihlezi ngaphansi kwemthuzi nje kunje so. Kwabe kudlela ispota sithi. Lina kanti liyenzani? Zabe sezifikile ama-helicopter. Kuthi. Zichaya ziqhuma kona ngempiko. Sise-FC. Laba badala umnonda wafa. Abantu bagcwala iganga lonke le. Abanye bahle babaleka. Kungasela umuntu ofuna ukubuya enkambeni ngoba kuyabhonjwa la. Ukuthi utakwami bese siya ngaphi? Eworkers, kodwa kuse-workers. Abadala babehlala lapha umnonda wafa. Yabo lokhu ukuthi hayi belipatrola konke la. Labadala libakhangela kona. Hamba sahlala ke workers. Kwabhonjwa ke kwabhonjwa thina kuqala. Sachaya kade sichaya wrong ngomframe machine sachaya ka-counter. Kanti wayengasitshelanga wena ukuthi uzaphakama upatrol. Ivele siwele phansi. Frame material yani. Suka khonapho kwabhonjwa emankazaneni. Vake kuseni khona le patrol madoda khonale. Yike ngize ngiyedobha bani umfana lo. Akusitshele ngomfana lo wamdobhayo ukuthi wawumdobha ngaphi? Egangeni. Unina wesedutsheliwe ngabona. Umntwana basala. Wayengumntwana ongabe leminyaka emingaki? Ngokule wena. Njengoba niyokubona lapha ukuthi kunjani. Kumahlekisi abaye bathi achiya wena. Kanti umdala wathi sotshala izungu uyanceda omunye umnceda. Mayengase sishiya kulapha ke manje hayi. Ngutata uhamba ufeinta. Azingafika kwenkambeni. Anisasile clinic khona. Nangu umuntu phela la. Umntwana uyafa la. Bekugezisa bekuphekela iporridge. Bekutreata khona kwahlala ivikanyana. Kwabe kusuke JZ lapho okuhlala khona abantwana. So ipikisha le yathathwa ngaphi kwakhona? EZambia. So ipicture yathi thathwa ubusanda kumdobha umntwana kumbe bese kulesikhathi lapha? Ngimdobhile siyakhona. Okay. Ividiyo kwankomo yayikhona. Ethi akungicephu nelembijana ngikuphethe unkomo la. So usacabanga ukuthi ipicture yathathwa mbani? Hayi. Ngekwazi. Ngiyokubekwazi. Sekukudala. Sekukudala. Yeah. Ngoba lami ngabona ama pictures egcwele khona.
sivele eGoli vela ngaphi lokuthi ngibani hayi. So after selihleze FC laphana sekusuba le ceasefire ngo-1980 uqonda ngaphi? Thina ngaya ePapa le Karoyi. Yeah, ungasitshela ukuthi then from there sewuhamba njani? eKaroyi ke sesibuya ngapha ku-integration saya eLweleni lapho esintegradelwa khona. Sisuka laphana ke sesinikwa amabhesi. Mina nginganikwa ngaphi eBisnaf. Inkamba sase-Mount khona phana phezulu. Sicaphele ngale kwe-bridge. So maybe ngiyakwazi ukuthi abantu abaningi xa sikhuluma ngeprogram le bazaba le interest yokuthi yomntwana wadotshwayo. Maybe I just want to go back a bit singaka continue. So laphana umdobho umntwana lo wayeyedwa kumbe kwakulabanye abantwana beceleni? Wayeyedwa, yebo sithi unina wayebhonjiwe. So yena wabaleke yedwa. Wahle wafa. Ngitsho ukuthi umntwana wabaleka umntwana unina Uyabaleka kunkuncane. Unina lamthole efile khona. Anti kwakuba sekulabanye sebehamba bedobha. Sengithola ukukhala lapha kwezitha. Madoda, hey nangu umuntu la. Thala nje phezulu ehlathi ukuthi ngabe uzibophele kumbe ngabe unjani. Thole kakhulu muntu. Yikho ke ngimthatha. So umntwana wayelele yedwa. Kukhala. Usegangeni lapho. Egangeni. Isotsha ngetraining elalilayo lina wangesabi ukuthi ngxe yitrap ukuthi amabhunu aseduze khona. Hayi ukukhala kwakhe hayi. Kwakuvele kuphakathi eZambia phela. Sesike sapatrola. So kwakuyi after ukubhonjwa kwe-FC. Yeah. Lapho kwakufa abantu abaningi. Yeah. Kwaphinde kwazobhonywa kithi. Yikho lapho sise-workers khona. Yeah. Maybe ngikhulume njalo ngepicture ukuthi wena ipicture leyo uyibone nini? Uyibone kathesi kumbe even kudala Kudala sivele eGoli le. Ngama-70s kona kumbe ama-80s? Ama-80s something. Lamze sizwa ngabantu ayisotshela iphethe umntwana. Lingaphi nanka amapikitsha. Wasubona ukuthi nguwe? Yeah. But kuzapho akuzange kube le recognition yokuthi udobha umntwana wento enjalo. Kodwa kuba nje one of the things. Kanti babuya khona bayakwazi ukuthi kuzapho kulesotshela adobha umntwana. Kathesi phela. Yeah. But ngezikhathi zakhona awuzange kube le issue. Anti kwakuyivivaya. Kungahlaleki phansi. Ukwantshela wathi umntwana wakhona wabuya wakudinga. Ungabe ukwazi wakudinga njani? Wabuya endinga ethi uzwa ukuthi kulesotshela iphethe umntwana. Hambe buza ke susela kovaka kwalo wazazofika khona wadlula wasithola isitolo. Salubulali badala yebo. Cela ukubuza isotshela iphethe umntwana. Asahle njengawe nje khona. Mina ngathi yimi. Wathi mntana, ngangiseZambia mina. Umama wafa. Ngizwa ukuthi angidotshwe isotshela iphethe umntwana. Ungubani mfana ngitshela alaka ngimazi ngoba sasingazani. Wathi ngubani bizo la? Antu ayintshela kade uthi ngitshetshukuza. Okay. Ngwenya. Lami sengikhangela ngamazinyanyana kwakho lokho lapho kwakuphumile. Kodwa ngathi nguwe. So yena ukuze after wakuxoxela ukuthi after impi yena wafika njani ngapha? Yiko engikubuzayo lami engingakwaziyo uthi yena wabuya lo nina omdala. Okay. Ngabona wayese-VC khona lela. Ngimbuza ukuthi wazwa ukutshengisa lapho lapha. Wathi ngafikela kuye. Wayekhuluma ukuthi isotshela iphethe umntwana nguye khona ngalo. Uthi mina ngezwa bonke abantu bathi kule sotshela iphethe umntwana. Lami ngalidinga ke. Ngaze ngalithola. So yena ukhulele khona apha kodwa? Nga. Ema area nona la.
kwavaka la Okay. kwancele kwaphana umuzi wakhona khona la. Yeah, maybe si continue futhi after independence suhamba eBishnaf laphana. So usebenza khona kweminyaka emingaki? Ngabona sebenze for 4 years. Yeah. Ukuthi retirement abantu abadala laba hayi. La ngabe njiya. So uchiye ngabo 80 something. Yeah. Ngesikhathi sekuground wena ubunga. Bezeni la Abazabe ukuhlukumeza. hayi. So sikhangela impilo yakho njengomuntu wahamba empini wasebenza eZambia khona ngale wabuya lapha wena ungathi ukhangela bheki kukhona okusolayo ukuthi ngawa wakwenza ngcono kumbe ufisa ukuthi awuhambanga vele empini. Kwakungalamuntu osalayo. Wonke umuntu wesiya khona. Mankazana bafana konke khona. Phela useZimbabwe house wena awulinda abantu abaqhakathekileyo. Ababuya lapha baba ngabo president abanye baba ngominister. So after independence wakwahlangana labanye bakhona kumbe Kwakungahlanganeki ngoba kuyizanu bevele bengasifuni. base bejoin izana. Kuthi uzacatsha manje ungahamba uyezicatshisa. So vele hayi kwase kuyindoda zibonene. Yeah. Uthe usuthethe ipension wangena kodwa eze politics after independence. Hayi mina ngihlala lo njalo. Nxa ukhangele ungathi yikwela lokulwela lokho ilizwe seleyilo khona. Ayisikho. Ayisikho. Utho ngani uthi ayisikho? Ngidubeka ngisezenye iqolo libuhlungu. Angila muntu. Bathi bebuya bakuqala bambona ngivela kwahamba ngiqhula ngivela nathi Sinkomo. Athi mdala waleli lizwe kalabo babephiwa amaplazi ke. Wena ngathi kwakuyizanu babengeke bazi. Izanu ayila sotshe liphethe umntwana phela. Kubazukulu labantwana abasakhulayo wena ungathini ngembali yeZimbabwe nje kuyini ongabatshela khona ngecontribution yakho ku liberation struggle? Hayi kamboni. Kusho ukuthi imbali leyo njengoba bembona Ntubeka. Iyo imbali. Akulo kulo. Kathi ngaye benhlazi kahle ngaye kathi senza imbali. Athi ngaye abasebenzi namba. Imali akula mali. I120 siyishiya konke labantwana konke lonkosikazi. Yebo vethu. Yebo vethu. Ubuhlungu emoyeni bakithi kuyatshisa. Mina igama nguChechukuza Ngwenya ekhaya kuKonxele yikho lapho engikhulele khona kodwa ekukhuleni kwami mana ngingakhulumi okunye before angithi uthe ngikhulume history yami nje. So ngikhulele KwaNxele ngafunda esikolo sakwezimnyama icrash yami ngingene khona phana KwaNxele secondary yami ngayihamba eVimila ikho engakutsho kwamanje. Besikhuluma lo mdala u7 lapha and I think everyone knows the famous picture of isothe lithwele umntwana. Then sisikhuluma laye wathi wena ngumntwana aye umthwele. Owakuqala can you confirm that is that true? Kahle uma ukhuluma ngeconfirmation yesiqiniseko mina ngingakutsho ukuthi ezweni laseZambia ngaba khona ngenxa yabazali bami abayayo ngesikhathi sombangazwe
kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla umama wami wasala eZambia. Yikho lapha alele khona kuze kube namhlanje. So ngithola ukuthi eyami impendulo injalo. So wena uthe uvula amehlo nje, the earliest that you remember about yourself ubungaphi? No, ngivula amehlo bese ngilapha ekhaya. Okay. Ngivula amehlo bese ngilapha ngoba yikho lapha engiqala ukuya khona ecrash khonapha. So you don't have any memory of Zambia? No, imemory yeZambia angilayo. But nxa usizwa maybe abadala bekhuluma imbali yakho bathi wena usuke njani ngale wazo wasofika lapha? Le eZambia ukusuka kwami kahle kahle angila mzali oqondileyo ngaphandle kwabazali abanengi abaplaya leyo role bekulelo lizwe aba participate ekuthini mina nginakekeleke kanjani. Into engayitsho. So maybe ngibuze further ngithi so konxele ufika njani? Konxele lapho khulele khona ngoba yikho lapho kwakuvele kulikhaya abazali abasukela khona besiye eZambia. So yikho lapho kwakumele ngiphinde ngibuyele khona. Ngibuya umuntu engimkhumbulayo ngubaba ozala mina elomzukulu wakhe waye babembiza bethi nguChirombo Sibanda. Ngokuswelakala kwenhlanhla ukuthi la esowatshona. Ya bonke sebatshona. Kodwa bengigxila kakhulu kulo othiwa nguChirombo Sibanda ngoba ukunakekela kwami kwathathwa indawo nguye esenakekela mina from ezweni leZambia. So nguye oweza lami lapha konxele. So ubaba kwatshona eZambia? No, umama nguye watshonela eZambia. Okay. Ubaba wabuya wazotshona esengapha. Okay. Yeah. Okay. So how did you, it's maybe quite an interesting story or a miracle ukuthi umuntu who found you u7 ubevela eOsabeni, an area eseduze la konxele, and that time wayengakwazi. So when did you discover wena ukuthi umuntu wakutholayo u7? Mina into le njengoba nisitsho ukuthi ngilabazali abanengi kakhulu. Engithi nxa ngihamba abazali laba batshengisa ukuba le story sinjalo eseZambia nxa ukhuluma ngaso uyathola belolwazi mayelana lokuthi mina ngakhula njani ngikulelozwe. Banengi kakhulu ngoba ngize ngathola omnye umama, unfortunately inamba zakhe sengazilahla. Kodwa umama lo wathi ekhuluma lo Chirombo Sibanda betshengisana mina umama lwana wakhala. Kodwa ngiwakhona ngale ndaweni zaseGwanda. Kodwa kutshengisa ulwazi lokuthi wabona okwakusenzakala ngaleso sikhathi kumbe ngithi okwayenzakalayo. So nxa wayengibona kuye kwaba yipicture inyentsha ngoba yena ngokukhumbula kwakhe wayekhumbula ukuthi mhlawumbe vele angikho emhlabeni. So indaba le eka7 indaba ngokufanayo engizwa mina abantu bexoxa ndoke ngihamba. Ukuze ngizwe le indaba ngandoke ngihamba mina ngihamba njengoba ngingukhansila ngithi uya campaigner. Uma lokhu campaigner thola ukuthi uhlangana labanye abantu nxa lokho likhuluma libuzana amabizo njani imbali kanjalo. Abanye abantu bexoxa ukuthi lapha kulomdala othiwa ngu7 okhuluma ngembali yomntwana waseZambia. Angitsho.
So abanengi ngakhuthazwa ukuthi ngiyefika kuye baze bathi hamba ngoba umdala usekhulile usengagcine lala wena ungakamboni. Yikho ngase ngihamba mina ngiloke ngidinga umdala owayethiwa ngu7 ngangingamazi. Ngafika kuye ngambuza mayelana ngendaba yomntwana waseZambia. Umdala wayivuma kodwa ngase ngimbuza ukuthi kathi manje lenzani ngomntwana inalo owaseZambia. Wathi umntwana njengoba kwakusempini lami ngamthatha ngayamchiya kwezinye izandla kodwa kangisakwazi ngaye angitsho. Kodwa abantu beloke bekhuluma nje ukuthi hamba kumdala u7 engakalali. So wena umbone nini for the first time u7? U7 angisakhumbuli kahle kodwa I think kwakungo 2023 angisakhumbuli kahle kodwa ngiyazi ukuthi ngihamba ngafika impela ukuthi ngibone nalomdala othiwa ngu7 ukuthi kathi ungubani. Injalo indaba yami. Ubuhlungu emoyeni bakithi kuyatshisa, emoyeni yethu kwemngani wami, soloze emoyeni bakithi kuyatshisa, emoyeni yethu kwakubuhlungu, emoyeni bakithi kuyatshisa, emoyeni yethu kwemngani wami, soloze emoyeni bakithi kuyatshisa, emoyeni emoyeni